eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin senideok etor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiuz. Jainko jauna, beti zuzen erabakitzen dezuna. Zure eskuetan uzten ditugu gure bizia eta izatea. Kengu gandik kalterako zaiguna. Eta eman oraingo eta geroko bizitzarako zure laguntza. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Tobiasen ingurutik. Egun haietan ana egunero bideotuan esetzera joaten zen. Handik urruti ikusten zezaken mendi bizkar batera. Bere semearen zai zegoela urrutira ikusi zuen hau eta berehala ezagutu. Semea zela zetorrena. Laizterka joan eta senarrari esan zion. Ara, badator zure semea. Rafaelek esan zion Tobias gazteari. Etxera sartu bezain laizter, gurtu ezazu jauna zure jangoikoa eta eskerrak eman, hurbil zaitez zure aitarengana eta musu emaiozu. Gero, igurtzi ezaiozu begia zurekin daramazan arraien zeunez jakin ezazu berehala irikiko zazpiola begia. Zure aitak ikusiko du, zeruko argia eta poztuko da zu ikusteaz. Orduan, bidean lagun zuten txakurra laizterka aurreatu zen etxera eta berri emailebezera irizen. Isatsa erabiliz eta bere poza agertzen zuela. Jaiki zen aita itxua eta oztoko eginez laizterka ditu zen, eta morroi bat eskua eman zion. Bere semearen bidera joan zen. Berak eta bere emazteak besarkatu zuten eta musu ematen zioten. Eta biak atseginaz negarrez hasi ziren. Eta jainkoa gurtu eta eskerrak eman ondoren eseri egin ziren. Tobiasek orduan arrainen behazuna harturik aitari begiak igurtzi zazkion. Eta ordua erdi baten buruan arrautzak printza bezalako bat jarkitzea hasi zen arren begietatik. Tobiasek hartu eta aitaren begietatik kendu zuen, eta aitari bere alaxe itzuli zaion argia begietara. Denek gogoratzen zuten jangoikoa. Tobiasek berak bere emazteak eta ura ezagutzen zuten guztiek. Tobias zaharrak esan zuen, berenkatzen zaitut jauna Israelen jangoikoa. Zu nahi gabetu bainauzu eta zuk salbatu. Eta nik orain ikusten dut, ikusten nire semea. Jaunak esana. Bizitara
dorretxean erakusten ari zelarik, honela esan zuen, nola diote idazlariek Daviden seme dela Mesias. Davidek berak esana du, Espiritu Santuaren argiz, ona, jaunak esanen ere jaunari, eseri zakizkit eskuinean, zure etsaiak oin aurki jartzen dizkizudan bitartean. Davidek berak deitzen dio jauna, nondik nora izan daiteke bada haren seme. Eta jendetzak pozik entzuten zion. Jaunak esanak Oartzen gera askotan, evangelio entzuten dugunean, nola Jesusek erakusten zuen. Eta batez ere, bere etsaiek ere aitortzen zioten halako ezaugarri bat. Danak esaten zuten Jesusek itzal handiz, autoridadez erakusten zuela. Eta ez bakarrik bere jarraitzaileek, hortan ere bere etsaiek eta horregatik askotan egoten ziren amorratuta eta bere kontra egiteko inalakinez eta askotan saiatzen ziren bera kontra esanen baten harrapatzen horregatik. Itzal handia zuelako, autoridadea zuelako Jesusek. Eta pentsatu behar dugu, bere autoridade horrek erakartzen zituela jende talde handik. Horregatik askotan ohartzen gera, Jesusek inguruan jendetza izugarriak edukitzen zituela. Eta igo zen mendin baten, goiko toki batera, beste azpitik entzuteko, edo itxaso ondoan baldin bazuten txalupara igo zegoen jendetzak entzuteko modua izan zezan. Eta hori batez ere bere autoridadea zela eta. Una de las características fundamentales de Jesús, que incluso sus enemigos le reconocían, es que enseñaba con autoridad, decían, no como los escribas y fariseos. Por eso, incluso los enemigos, porque si lo que decía Jesús hubiese sido indiferente para la gente, no hubiese tenido esos enemigos tan fuertes como tuvo, sobre todo entre los escribas y los fariseos. Incluso llegando, cuando vieron que no podían encontrarle, vamos a decir así, una contradicción o que podían dejarle mal ante la gente, porque lo que buscaban era diciendo no, pero la gente decía, pero ha curado a esta persona que estaba enferma, sí, pero lo ha hecho el sábado, o lo que ha dicho va contra la ley de Moisés, pero Jesús les demostraba que no, etc. Entonces les llegó hasta querer matarle y hasta conseguir matarle, es decir, tomaron esa decisión, pero con esa decisión también reconocen la autoridad tan grande que tenía Jesús y toda esa gente que iba. Y esa autoridad le venía, vamos a decir, en primer lugar, de que su discurso era a la vez novedoso y coherente. Lo que Jesús decía, ellos veían que había una novedad, algo nuevo que interesaba, pero sin romper tampoco con lo antiguo. Jesús demostraba perfectamente que lo que él enseñaba estaba ya contenido en el Antiguo Testamento. Le daba una interpretación más profunda que iba más allá, pero ellos mismos veían la coherencia en aquello que Jesús enseñaba. Veían que no era nada incoherente, sino que era coherente y beneficioso para el ser humano. Cuando él hablaba de que todos somos hermanos, o cuando él hablaba de la misericordia de Dios, o cuando él hablaba de las obras de misericordia, etc., ellos veían que Jesús, efectivamente, lo que decía era coherente, era beneficioso, era novedoso y bueno para el ser humano. Por eso hacía que tuviese una gran autoridad cuando enseñaba y que los enemigos intentaban de alguna manera desacreditarle. Por otro lado, también le venía su autoridad de su modo de vida. Ellos veían que no se beneficiaba de aquella popularidad que tenía personalmente. Es decir, así como en otras personas podían haberse enriquecido, haber conseguido poder, haber sido importantes, no. Jesús vivía que no tenía dónde reclinar la cabeza. Vivía de una forma tremendamente humilde, sencilla, no buscaba los, vamos a decir, palacios de los ricos y poderosos, sino que más bien estaba entre los pecadores, entre los pobres, entre los necesitados. También iba a casa de familia.
fariseos, aparece en el Evangelio, no es que hiciera ningún tipo de acepción de personas, pero ellos veían esa autenticidad. Su fuerza no le venía del dinero, del poder, no le venía de ninguna cosa humana, no tenía una ropa que llamase la atención, ni tenía un modo de vida que pudiese parecer especialmente atractivo, sino que era esa coherencia y además el tipo de vida que llevaba era coherente con lo que enseñaba, con lo cual eso le daba más fuerza todavía, más autoridad todavía a su enseñanza y su persona. Por otro lado, también Jesús hacía prodigios. Digamos que si alguien no creía sus palabras, los hechos, tanto como decía antes, con su tipo de vida, como con los hechos prodigiosos que realizaba, le daban la razón. Siempre las palabras son importantes, pero los hechos más todavía que las palabras. Y en el caso de Jesús, tanto las palabras como los hechos iban en la misma dirección. Y cuando curaba a una persona enferma, incluso llegaba a resucitar de un muerto, ellos veían, por un lado, ese poder que no tiene cualquiera. Cuando, por ejemplo, le llevan al paralítico y le perdonan los pecados y se enfadan porque ¿quién es este para perdonar pecados? Y dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados, le voy a decir, levántate, coge en la mano tu camilla y vete caminando. Y así sucedió, y esto, claro, evidentemente le daba autoridad por ese poder, digamos, que mostraba, pero a la vez que mostraba ese poder, esa facultad que no tiene cualquiera, mostraba también su bondad, porque siempre lo utilizaba para hacer el bien. Los milagros de Jesús, porque podía haber mostrado su poder haciendo daño a sus enemigos o que les pasaran cosas malas, siempre era para curar, para ayudar y mostraba su bondad. Y eso le daba todavía más autoridad. También las profecías, aquellos que las vivieron, cuando decía va a suceder esto, y luego veía que sucedía, eso también le daba autoridad a Jesús. Por eso, cuando enseñaba, vemos que la gente le escuchaba, nos ha dicho el Evangelio de hoy, con alegría, le escuchaban contentos, estaban deseando oír aquello que decía Jesús. Guk ere, eskatzen diogu jaunari, hala egin dezagula. Guk ere pozik entzun dezagula beti bere hitza. Evangelio entzutean, bihotzean gorde dezagula, eta horrek eman dezaigula argia, indarra eta bizipoza aurrera segitzeko. Eta egin ditzagun orain gure eskaini. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan bereziki munduan zehar dauden gerrak, porrotoak, gatazkak, buka daitezela, bakea, justizia, maitasuna nagusitu daitezela, eska dezaiogun jaunari. Eskatuko dugu baita ere sufritzen ari diren pertsona guztien alde. Senti dezatela jaunaren indarra, arki dezatela lagun urkoarengan laguntza, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona, bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
baiturik, haren eriotza ospatzen baitegu, fede biziz, haren piztuera itortzen, eta itxaroten sendoz, haren aintzazko etorreka itxaroten. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Kanta dezagun aingeru gurekin, zeruko kanta eterna, santua, santu, santua zera, argoiko gure gaurorena. Zeru eta lurrak goresten duten, goresten zuen gainean. Osana zuri zeru goietan, osana da gorapena, bere indartua orain da beti, gure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana da gorapena, bere indartua orain da beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu erizkizu bada, ogitako hauek zure espiritu gaixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruntzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak eman ezatirtu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok otatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afaldu bakarrik kalizaturik, herriz eta eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok otatik, hau bere odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizture hau nere horrein harri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizunu zuri eskerrak emanez. Adarrean zure sarbitzari onartu gaituzurako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizeko itxaropenean handiran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren arditan. Errukiz akizkidu arren, guk guztiok betiko bizitza egitsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Boatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gode zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko aguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta eltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiari jarraituz, dur gabe esan dezagun. Gure
Egin dezagun otoinuz. Zure semearen gorputz odolez, janaritu gaituzunok jauna, gira gaitzazu horren, zure espirituaren eragitez. Zu egitez eta benetan aitorturik, eta ez mingainez eta hitzez bakarrik, zeruetako erreinuan sartzea iritsi dezagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, zuekin, erika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Zonizte jaunaren batean.